Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze mwese mo kudukurikira by'umwihariko wowe wateye intambwe ugakanda subscribe ku Ibendera TV. Nizere yuko umeze neza, nizere ko kandi ukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Turi ku munsi wo kuwa kane n'itariki ya 3 Mata umwaka ni 2025, tukaba tuje mu makuru rero agezweho muri iri joro, amakuru atandukanye, amakuru agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi tuba turi ku mirongo imbere cyane ku rugamba. Tugiye kugaruka ku kirero niki tugiye kuganiraho muri iri joro. Ndaza kukubwira yuko nyuma abarwanyi ba M23 bamaze kuva mu mujyi wa Walikale, ariko inkuru suko bamaze kuvayo kuko byo mwamaze kuba mubimenya, ahubwo iri hurira ryanze Frevre Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikuye muri uyu mujyi uherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse basubira mu birindiro byabo bya mbere kubera impamvu zitandukanye tugomba kugenda tugarukaho muri aya makuru. Ngomba kugenda nkubwira imwe ku yindi impamvu bahivanye, kuko bo bavuga ko ari ikintu cyiza mu gihe abahetazi cyangwa se abatabashyigikiye ngo bo bumva yuko ngo ari igikuba cyacitse. Gusa M23 yo ukuntu ibisobanura nibyo ndibuze kugenda nkubwira ubusobanuro yamaze kuba itanga. Ndaza kukubwira kandi ku makuru mashyashya, raporo nshyashya imaze gusohoka, kuko hamaze kuboneka amakuru mashyashya ku ngabo z'Ububiligi bwohereje kurwanya M23. Ese iyo raporo ni iyihe? Ivuga iki? Irimo ibiki? Irimo izihe ngingo? N'izihe ngingo nyamukuru zikuyemo muri iyo raporo? Kuko harimo n'ibyo Ababiligi bamaze kumvikana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igitumye bariyo byose ni muri ayo makuru. Ntuze gucikwa we gusa ukande subscribe. Reka ndaza kukubwira ko kandi MONUSCO nayo ishobora kuba igiye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo ishinjwa kudatangayo umusaruro, kuko inshuro nyinshi ngo yagiye haba n'ubundi na mbere yuko ihirukanwa nta musaruro yatangaga, niyo mpamvu ngo bamaze kuba bayihakura. Izo ni zimwe muzo ndibuze kugenda nkubwira. Ndaza kubwira aho urugamba rugeze. Mu gitondo nakubwiraga bane bamaze kuba bagwa mu rugamba rwazindukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu mutwe wa M23 n'ubundi by'umwihariko muri teritwari nshyashya bari bamaze kugeramo, bari bamaze kuba barwana rero n'abasirikare ba Wazalendo, ndetse bane babasha kuba bitaba Imana, nibo byari byamaze kuba bimenyekana. Ndaza kubwira se byageze he, urugamba rugeze he kuri ubu ngubu muri iri joro, ni iki gikomeje kuvugwa muri Uvira, bimeze bite ko naho bavuga ko ibintu atari shyashya. Byose ndaza kugutembereza bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wowe ikintu cyonyine ngusaba ni kimwe, ntabwo ari byinshi, ndagusaba kumanuka hasi ukankandira subscribe, ndetse ukamanuka muri comment ukandika niyo wakwandika page eshatu turagenda tuzisoma 5 kuri 5. Ubutumwa bwanyu buba bukenewe cyane hano ku Ibendera TV, kuko nimwe dukorera. By'umwihariko inshuti zacu zitandukanye mbonereho no kugenda mbasuhuza abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abavandimwe b'abanyamurenge mbanze mbatashye cyane, mwakire intashyo zanjye. Niko kandi abari mu Burundi mwumve ko nabasuhuje cyane, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutumwa bwanyu ngenda mbubona, by'umwihariko abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe mwumve yuko nabateye yambusana. Ni ku Ibendera TV rero, genzura niba wamaze gukanda subscribe. Ayo makuru yose nkubwiye nta nimwe isigaye cyangwa se ngiburemo, ubwo ndaje ngende nyarambura no ku Ibendera TV, ndetse n'andi makuru yose agiye atandukanye ugomba kurara umenye muri iri joro, yose uko yakabaye. Ndaje ngende nyakunyuriramo yose, nyakubwire nkuzengurutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ako kananga. Ikaze nanone mu makuru ku buryo burambuye, amakuru yo ku Ibendera TV, by'umwihariko amakuru yo muri iri joro. Myemerera nkuko nari maze kubikubwira, nyatangije hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi breaking news, inkuru igezweho muri uyu mugoroba itangaje, inkuru mbizi ko utarabona ahandi ariho hose. Aba barwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23 by'umwihariko ari nawo urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buyobowe
na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bamaze kuba basohoka mu mujyi wa Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse basubira mu bindiro bya mbere bahoranye. Amakuru rero ava muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahamya neza ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo cyangwa se M23 ngo batangiye kuva muri uyu mujyi mu ijoro ryo kuwa mbere Mata rishyira kuwa kabiri Mata, kandi ko nta mirwano yabayeho kugira ngo bagende. Ikibazo rero uti byagenze bite? Tubihuza n'intambara yabaye kare nagiye kugenda nakubwiye kare mu masaha ya kare, intambara M23 yarwanaga n'abasirikare ba Wazalendo, bivuga ko ubwo bari barimo baragenda bahunga bahuriranye n'abasirikare ba Wazalendo ngo bari banetse amakuru bamenye neza yuko M23 uko byagenda kose igomba kuba isohoka muri uyu mujyi. Inkuru rero suko bari bagiye gusohokamo, ahubwo ni icyabaye ku ngabo za Wazalendo zagerageje kuba ziza kuba ngo zifata umujyi, zizi ko M23 yamaze kugenda. Nyamara M23 murabizi ituwe ibikora n'utuntu twayo. Mu minsi yashize nabwo yari yababwiye ko yagiye, nabyo ndaza kugenda mbigusobanura muri iyi nkuru, gusa biza kurangira baje ibatega ambushi. Cyari kimeze nka ambushi rero kuko abo basirikare ba Wazalendo bagerageje kuza bazi ko M23 yagiye, bapfubiraniye neza neza mu ntanzi z'amarembo cyangwa se z'umujyi wa Walikale, ndetse M23 ihita ibica idasizemo n'umwe, bose ikaba yahise ibica. Bari abasirikare ba Wazalendo bagera kuri 30 bose ikaba yahise ibica n'ubundi nyine. Nyuma yaho kandi abarwanyi ba M23 batakigaragara muri uyu mujyi kuri iyi nshuro. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu ingabo za Kongo n'abarwanyi mu mitwe igize ihuriro Wazalendo nibwo batangiye kusubiramo, ari nabwo nabo ngabo namaze kukubwira nabo bahahuriye n'ingabo za M23. Guhera uyu munsi rero abasirikare ba leta ndetse n'aba Wazalendo nibo bari kugenzura ikigo cya gisirikare cya Nyarusukura, ni agace karimo ibiro bya teritwari ya Walikale ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kigoma byahoze mu maboko ya M23. Ibi rero nimo biragenzurwa n'izi ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'ingabo bafatanije, ariko bakaba barimo baragenda babigenzura mu gihe M23 yo yamaze kuba iberereka, isa n'umutego imaze kugenda ibatamo, nk'uko ngiye kugenda nkomeza bigusobanurira. Umuturage rero wo muri iyi santere waganiriye n'ikinyamakuru Actuality yavuze ko babonye FARDC ngo yaje mu majipe agera kuri 3 ngo muri uyu mujyi, kandi akaba ari n'abakorera ubushake ba Wazalendo, aho abaturage ngo batangiye kugaruka ibikorwa ndetse ngo nabyo bikaba byatangiye gusubukurwa. Ariko ngo nyuma y'uko abasirikare bamaze kuhagera ba Wazalendo, biteganijwe ko abaturage bagomba guhita basubira mu buhungiro ndetse nyine mu gihe gito gishoboka. M23 kandi yari yinjiye muri uyu mujyi tariki ya 19 Werurwe nyuma yo gufata ibice byo mu nkengero zawo, by'umwihariko ibice birimo Ngora, Kisima ndetse na Mubanda, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bari bahunze bagana mu cyerekezo cya Kisangani. By'umwihariko Kisangani ukaba ari umujyi uri mu ntara ya Chopo, bakaba bari bahise bahungira M23, ariko bumvise ko tariki ya 22 Werurwe M23 yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi bayo muri uyu mujyi kugira ngo ibiganiro by'amahoro bitegerejwe bibe mu mwuka mwiza. Gusa yateguje icyo gihe yari yateguje ko ibindiro byayo ngo nibigabwaho ibitero izahita yisubiraho kuri uyu mwanzuro wayo nyine. Nyuma y'iminsi 2 gusa kandi nta hadaciye kabiri, iri huriro ryahise ryemeza ko abarwanyi baryo bakiri muri uyu mujyi bitewe n'ibitero bya drone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikomeje kugaba ku birindiro byaryo ku basivile. Basobanuye kandi ko ibitero ngo bibangamira gahunda y'amahoro, kandi ngo ikintu cya mbere ikorera M23 ari ukurinda amahoro y'abenegihugu. Abarwanyi rero ba M23 bakaba bavuye mu mujyi wa Walikale mbere y'uko ababahagarariye bahurira na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro by'amahoro bigomba kubera muri Qatar tariki ya 9 Mata uyu mwaka, aho bazabahuzwa n'umwami wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Reka nkubwire ko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkubwire indi nkuru igezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkubwire ko hamaze kuboneka andi makuru ku ngabo Ububiligi bwohereje kurwanya M23 nyine ziherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru rero ameze ate? Akaba abonetse andi makuru kuri
izi ngabo zoherejwe kurwanya umutwe M23 by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo guverinoma y'iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi yabanje kubihakana inshuro nyinshi. Mu kwezi gushize mu binyamakuru bitandukanye nibwo hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko Ububiligi bwohereje mu ntara ya Maniema ingabo ziri hagati ya 300 na 400 kugira ngo zifatanye n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya uyu mutwe wa M23 uruhamaze igihe kinini uhanganye na leta ya Kinshasa. Byamenyekanye kandi ko abasirikare bajyanwe mu kigo cy'igihugu cya gisirikare cya Rwama, ikigo giherereye mu mujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema, kandi ko bajyanye n'intwaro zirimo ibifaru ndetse na za drone z'intambara byo kwifashisha kurwanya uyu mutwe wa M23. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yatangaje ko aya makuru ngari ibinyoma ndetse kasobanura ko igihugu cye gifite muri Kinda abasirikare 6 gusa, kandi ko nabo ngo batanga imyitozo gusa binyuze mu butumwa bw'umuryango ubumwe bw'Uburayi. Nubwo Minisitiri Prevot yahakanye amakuru, Ububiligi bwo bumaze gupfusha abasirikare 8 bifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya M23, urugamba rwabereye muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ihana imbibi na Maniema nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye. Mu basirikare b'Ububiligi kandi bapfuye harimo Sergeant Jimmy Louis Frendam warashwe ubwo yakoreshaga drone yagabaga ibitero ku birindiro bya M23. Imodoka y'umutamenwa kandi uyu musirikare yararimo nayo yaratwitse. Abarwanyi ba M23 bari muri Walikale bamaze iminsi 3 bahanganiye n'ibitero bya drone, imwe muri zo ikaba yaratwitse indege ya gisivile ari ku kibuga cy'indege cya Kigoma, ni hafi ya centre ya Walikale mu cyumweru gishize. Amakuru rero avi Walikale yemeza ko abasirikare b'Ababiligi ari bo bakoresha izi drone ahanini bagamije gukura abarwanyi ba M23 muri iyi teritwari kungahe ku mabuye y'agaciro, ari nayo Ababiligi baba barebaho cyane. Ayo mabuye rero akaba arimo gasegereti, kandi ko M23 iherutse nayo guhanura indege 2 muri zo z'Ababiligi nyine. Nubwo Minisitiri Prevot yakanaga ko ingabo z'Ububiligi ziri muri iyi ntambara, byasaga naho hari umugambi wa gisirikare igihugu cye gifite mu karere, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 17 Werurwe 2025 kandi indege y'ingabo z'Ububiligi ya Falcon 8X ubwo yavuye Brussels yerekeza i Kinshasa ndetse ikomereza muri Kindu ku munsi wakurikiyeho. Yasubiye Kinshasa ndetse hava tariki ya 20 Werurwe. Tariki ya 21 Werurwe kandi indege itwara abantu 16 yagarutse mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari igwa i Bujumbura. Ni mu gihe kandi bizwi ko Ububiligi, Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birwanya M23 binyuze mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye, bikayirwanya byivuye inyuma. Reka mumeze kandi n'andi makuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngana no ku musozo wayo. Nkubwire ko MONUSCO ishobora gusubira muri Kivu y'Amajyepfo nubwo ishinjwa kudatanga y'umusaruro. Izi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, isaha n'isaha zishobora gusubira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nubwo zishinjwa kudatanga y'umusaruro. Izi ngabo zavuye muri Kivu y'Amajyepfo muri Mata 2024 ari muri gahunda yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu byiciro. Uwo mwaka wagombaga gushira n'izari muri Kivu y'Amajyaruguru zatashye hashingiye ku bwumvikane bwa Loni ndetse n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubwo abarwanyi b'ihuriro M23 bakomezaga gufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye ingabo za MONUSCO kuguma muri iyi ntara na nyuma y'uwo mwaka nyine. Ubwo ingabo za MONUSCO zari zikiri muri Kivu y'Amajyepfo kandi ubutumwa bwazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange bwashorwagamo ingengo y'imari ya miliyoni 918 n'ibihumbi n'ibice 4 z'amadolari y'Amerika, ariko nyuma yaho igezwa kuri miliyoni 145 n'ibice 8 by'amadolari y'Amerika. Loni kandi yohereje muri Kivu y'Amajyepfo impuguke kugira ngo zirebe niba hari impinduka nziza zabayeho mu rwego rw'umutekano nyuma y'aho ingabo za MONUSCO zivuye muri iyi ntara nyine. Raporo y'izi mpuguke niyo Loni yateganyaga gushingiraho mu kwemeza niba iyi ntara yasubizwamo ingabo cyangwa se niba ibikorwa byo kuzicyura byakomereza muri Kivu y'Amajyaruguru. Imbere y'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi imwe mu mpuguke zoherejwe kugenzura umutekano muri Kivu y'Amajyepfo yitwa Bezole Dene Bagoro, ku ya mbere Mata 2025 nibwo yagaragaje ko umusanzu wa MONUSCO ugikenewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagoro kandi
yagaragaje ko bikwiye ko ingabo za MONUSCO zisubira muri Kivu y'Amajyepfo. Ati ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gituma dusaba kandi dushimangira ko MONUSCO ikwiye gusubira aho yavuye. Kivu y'Amajyepfo ni urugero. Iti mu mwaka ushize twakoreye isuzuma muri Bukavu ryarebaga kugenda kwa MONUSCO kandi ntekereza ko dusubiramo ubusabe bwacu bw'uko MONUSCO yahasubira. MONUSCO yatangiye inshingano mu mwaka w'1999 ubwo yari ikitwa MONUC kugira ngo ibungabunge umutekano wahungabanywaga n'imitwe yitwaje intwaro icyo gihe. Kuri ubu ifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zirenga ibihumbi 11 n'impuguke mu bya gisirikare zigera kuri 600. Nibwo butumwa kandi bw'amahoro bwa Loni bushorwamo amafaranga menshi ariko butatanze umusaruro bwari bwitezwe mu myaka 26 maze uko kuva bwatangira imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyongera umunsi ku munsi, kuko kuri ubu ngiri kurenga imitwe 200 yose ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi rero b'Ibendera TV, munyemerere nanashyire akadomo ku makuru yaragezweho muri iri joro, mbashimira uburyo ki twayabanyemo kuva atangiye kugeza arangiye. Mbashishikariza gukanda subscribe, nkabararikira gukomeza kudukurikira cyane. Mumanuke muri comment mwandike comment nyinshi, turagenda tuzisoma 5 kuri 5. Ntukagira ubunebwe bwo kwandika kuko twe turagenda tukazisoma tukareba amakuru mwamushaka ndetse tukarushaho kuyabashakira 5 kuri 5. Hagati aho rero mukomeze mugire ibihe byiza, ubwo turagenda dukomeza kubana mu gitondo n'andi makuru araza kuba agezweho. Ntuze gucikanwa nayo, komeze ugire ijoro ryiza.